ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay dalusak na ito'y barangay kabildatan. Nay, ape adalusam, kat naglinis matan ti amok. Inaldaw kaming tupay nga ag-ikap. Naskin na dalusak. Nalinis pa yun, dagiti kanal. Ay dalusak nga ron tapaikat ko pa'y amin at chismusa. Ha? Ay, unay kamutin, Kapitan. Apay ngay. Ay, basta ganad dagita chismusa. Mayat dayta plano mangkail. Umanugot ak iti dayta. Ay agkaiwara ngamin dagiti chismusa dito'y barangay kabildatan. Umad-aduda nga rod ang kail. Dayta laangan agi-istorya tar aramidan da iti saan apuno. Kastada nga raw ang kail. Ay, tulungan naman. Ibagam ka dagiti tanod ba? Nagtitinulong tayo. Unang kail. Ibagak dayta kadakwada. Dayta tinagbinta sa planong paray. Biniba ka talagang king ka. Kaya't mo matamay kat amin at chismusa? Kito na. No hindi pa'y ko mga inaramid mo. Awan ko matichismusa dito barangay tayaw. Ay, damo ka di mo suportaran ti plano. Apay kidinasan nga. Kay kaya't ko Ay, very nice in good Ibagamlaig no niya taramidag paray. Tamakitinulong aking ka ang mangikat kadagita chismusa. Apay pinaayaban da kamay, marikwanang. Ay, jak pa'y nalpas di at aramidak ijay balay. Ang imaya kadagaws, taad da emergency meeting tayo ako na. Talagamot nga da. Anya ayaday ta nga ibagam. Agdengeg kayo, ta ibaga, kada kayo. Agdengdengeg kamay, maray. Alan ibagamon, marikwanan. Pinaayaban kayo, taad na ibaga kanyak ni Kapitan. Kat sigurado nga apektado kayo. Anya day ta, maray. Makapadanag man. Dalusan kano ni Kapitan da iti barangay. Kat amuyaw, no anya ti katina. Dagiti agtatakaw. Wag, nagadaw tagtatakaw dito barangay. Ikatina dagiti chismosa. Anya? Na, apay nga ikatan na. Krimen ay atang chismais. Nukasta ti aramidan ni Kapitan. Ay, saan tayo na makapag-chismes? Ngay, napay ngay. Saan mo't lang nga agasukan di kusina yaw? Ay, awan nga ron yan tim nga gluto. Sa di mo tinapanan na ya. Ay, napan nakichismis Day tagat ti dakas na. Tamay samot niya ti anang isama makichismes. Ay, hindi pa'y bigat na pimanaw dito'y balay. Itatamalaban, awan pa'y lang. Mabisinantan ang kail. Saan pa nalpas dagiti trabaho dito'y balay? Pimanaw adagusan. Iswarong bang lang at dalusan dagiti amin at chismusa ang kail. Una? Unang kail. Nasayahat na ita. Nangay aramidam dita. Tuyan. Na, apay adabagang kit-kitaam anak hatugawa. Itay pa nga, kururay dagiti inawa, maplato, ijalababaw. Ay, sanak ang makainaw, tagpampanunuta. Hindi pampanunutan maya. Day ana amwak a plano ni Kapitan nga ikatin na amin at chismosa. Kito nagsaya day ta plano na. May saka mo. Naragsak ka. Agasam nga minta adubit ti oras mo. Nga ipapaimunita pan nakichismis mo. Ngayon dito'y balay. May saka mo gayam amang plan-plano iti dakas kontra ka na kami at chismosa. Nga ka aginaway. Tapno dan tumanan o sarinta amangan intun madamdama. Anak ko ng parang. Si Mangdot mo kanyan day. Hindi pa yung tlaglutan. Ay, ang pailan. Pangal-ala iti buwilo na dita. Nakatugaw mo't lain nga kuy-kuya ka eh. Basta kat numangal-ala iti buwilo. Mabisina ko ng kail. Kuura siya. Kasaritam latan ha. Ibaga mamapani naglutaw. Udman. Ay, panag. Panang dungo. Tumakder ka dito na. Tapay, apagtakdaran na. Ingkagluta. Sa anak nga agluto. Mabisin kami ka ni Kwaro.
Sumungbat ka na ako raw. Ha? Eh, wanantay. Talaga mabisin kami kini Uncle Kao. Ay, awan bibiyang ko nga uray mabisin kayon. Na, apa nga gungungat ka? Damagang pailaang. Ay, awan amok ang basol ko. Ay, kuwaraw. Ada basol mo kanyan tay. Uy, awan mo ti amaw. Good boy kami tupay kini Uncle Kao, antay. Oh, Good boy kit di dayta. Ipaikat na amin at chismosa dito yung barangay. naa. Ay. Apay, di mo kaya ti aramida? Ha! Damagang pailaan. Si ka man ti pagdamaga, kuwaraw. Apay, dakas ti planok. Ah, unang kail. Tamay samat niya antibanang at chismosa dito'y barangay tayaw. Kita man kwaraw. Anya ti kita kagawad. Kita ano ada agatang dito tersina. Awan mo't makikita. Sa klangit ti adda ditawi. Sipod ng lukatag. Aging ga ita alumna kantinit. Si kapay lang ti may dito tersina. Sanak mat nga umay gumatang. Umayak lang agistambay. Uray tupay nga min agistambay kat awanan ti umay. Apay nga ta. Sipod na amuan dati plano ni Kapitan amang ikat kadagiti chismosa. Awanin ti mayat nga umay gumatang ka nagistambay ditaw. Asta ka day. Nagasamot nga ngamin ti multa dagiti matiliwan nga chismes. Anya, adapay multa na. Adda, sa nga pulo aribo ti pers o pains. Naa, ay agasam dayta. Isumot lagayam ang mabutang dagiti kabaranggayan arumwar kadagiti babbalayda. Tsak tupay, kabutang kun ti makichismes. Ay katawan nga ti umay gumatang diti tersinak ano kasta. Nagninamot gayam ti multa. Rumwarak kumaitaka. Nasayaat man, dosan ka na rumwar. Ang sanang tamangan no pagmultaan nak ni Kapitan. Ay ka talaga pagmultahin na ka ah. Ado kumakot ti kayat ko nga imarites kadagiti ko kumarek. Mariga, tuyang. Dakkel ti multa ti matiliwan. Pangalam mo ti sangapulo aribaw. Iso amas pilyok laangan ti agilan dito'y balay ngagmalmalaw. Kahit kasanungay, dagiti lalabaam. Di pa ngay panagbalsig mo iti pagsungrad. Jak kayat nga aramidon dagita. Ay, tapay ngay. Sumadutak no sa anak nga agchismes ba daw? Iso dayta, ipan nakabay tamin kaw, tapno ibagakan ka. Angkay, aging nga kadita kat saan pa'y lang akayat niyan titiag lutaw. Ay, di nangarod kayat. Apay nga angkay, simadot sa amatan niyan tay. Nanipod idinaamuan na ti planok ang mangikat kadagiti chismosa. Nasaktan tirik na ni antay. Tsaka mo, mukasano ang maayayaw. Ay, nagpiliga nga ay wunti bakit? Kapitan, jak kumakayat nga aramiden da ito eh. Ngamnaskad nga aramida. Ano dayta? Agreklamo ah. Na, apa? Kanat ireklamo? Awan nga minan ti umay agatang ijitersinak. Apay nga awan. Nagbuteng da, tanaamuan da nga ikatum amin at chismosa. Na, apay saan anasaya at tikas jay? Kasano ngay matin negosyo may, nga agkan kantina, wano agis-istor, kapitan. Kaduan nga umay agatang kadagiti chismosa. Aya? Dagiti imot awan maichismis da, umay damot agdeng iti chismes. Kat no awan dagiti chismosa, awan mo ti umay agdeng nga. Iso nga awan agatang? Wala kapitan, kasta talaga. Madin sa ngagpaiso. Madin sa tiplanok na aduti agreklama. Badam, apay ngay, tandaan mo dito yung udi alin yan. Namudi ka gaya may. Nagatindog mga minin dito alin niya. Umayak lang mo agreklamaw. Kat iso day tatilin niya dagiti umayag reklamaw. Nagadu kami. Iso nga nusam ta nagsapa dagita nga imay dito'y barangay haul. Kasla umay damit dumawat iti ayuda. Saan? Umay dag reklamaw. Umay ko yung reklamaw, di plano ni Parintay, nga ikatan na amay, dagiti jesmusa. Ha? May isang ati reklamo yung anay. Ay, paunahin na ko harap. Senior citizen na, Mike. Ay, sana mabalain. Kita amaw.
Adumot lang ti senior citizen na nakapila. Ay, nasaya at may tasyakaw. Magkasam ti ka at dugtay tapila nga. Ay imbag ta na anusam. Ay, mabisina ka. So nga ibaga ka, reklamo pare. Di mo kunaan nga agpada kayo itireklamo kadag iti daduma na kapila. Mabalin ka di pare. Adi mon ituloy, ti plano mapanangikat kadag iti chismusa dito barangay tayak. Panunutak pa'y Tanituyan ka. Si madukmit niya agtrabaho. Uray mat di banang. Ay, oray na kumari banang si madukmitay. Nagrigat nga ibaon. Ay, nakarakaroon ni tuyang ko pare. Agungay, no ibaong ka. Ito pak na pa'y amin na maigaman na. Nagrigat nga agpaiso ti kasta. Kasano no ibarsa na kanya nga yung maigaman na pare. Ay, siyempre, nasakit Ayun na. Isungarod pare, nga saan mo nga ituloy pa'y day taplanaw. Bay amlangay, nga agchichismis na. Ay na, Kapitan. Agasam dagiti agreklamo iji barangay hall. Nagatidog ti pila. Ano imay pa'y ni pare ba dong? Agpapada kami itikid dawon kan ka, Kapitan. Saan mo nga ituloy ti plano mapanangikat kadagiti chismusa? Isungarod apang panunutak asukatak sa ti plano. Sukatamlaan nga, tanay. Malugi kami nga gis-istor. Mala, mitingak man dagiti chismusa dito barangay taya. Umayak, Kapitan. Makimiting akmal. Pay, sa dino ti papanan tuyan. Mapanak makimitay. Meeting itian niya. Mitingan na kami kanon ni Kapitan. Amin achismusa, mapan. Ay, nagkalistukan na mapan. Ay katilaban mi mata, ti karbungan mi achismusa. Apay, adapay lakarbangan nyo, may. Ay na, nagadulakik din ay achismusa dito barangay tayo maray. Nay, kasangsanggot mo lang, Maray. Wun maray, apay aya. Saan mo nanangag dyan mensahe ni Inteng para ka na tayo at chismosa? Ada mensahe na. Word. Kuna na, asaan na ka nun nga ituloy ti plano na amangig ka kadagiti chismosa. Ay, nasayat ano kasta maray. Agam, ada kondisyon na. Kondisyon? Nasken kano adagiti nasaya at abambanag ti intay istoryaan. Saan adagiti nasiksikugan kan nakitartaray? Dagiti saan apakapirjan wenno pakadadaulan dagiti kabarangay tayo. Kasta? Wen tapno maliklikan ti panagiginura kan panagaapa. Sa bagay, adaw ti aggiginurang agkakayom, ken agkakaaruba, gapo iti mati at chismes. Mayat madkit di aday tasing-asing ni Kapitan. Intangarudan ilista tinaganta para iti attendance. Awan kanu merienda dagiti saan amang ilista itinagan na. Ay, saan kayo magditinurog? Talakwan kayo ame. Saan kayo ama ibusan? Word, anya lakit din aya. First come, first serve, Diyak nga'y kagawad. Itayak pa ang nakatakdar dito itirsinam. Gumatang ka aya, kwarog. Ituhain, imbaunak ni uncle ko gumatang iti pumada na. Aya, ket adupay mat ngamin dagito aggatang. Sige nga rod kagawad. Unaan pa alakwan ida. Tachismisak man dagito adda dito itirsinam. Aw, kabaranggayan. Denggan nyo dito ichismis ko kada kayaw. Inton bigat ka now, adda ikap tayo dito barangay. Irugi tayo di purok unaw, aging gay di purok dusay. Ay, way, lumay kamay! Pumulong kamay! Umayak man mat makichismis kada kayo, kukumare. Ay katumay kalaang amaray. Sigurado kayo kade analpasyo amin nagiti trabaho yo iti babalayaw. Ay katwan nalpas kon amin at trabaho iti balay me. Iso mabalin akon makichismis. Kunama ni badungkaw, anas kon nga gawid akamapan agluto iti pangaldawan may. Ay katwan ay kasanumat ngamin. Numaimasan tayon ti agchismes, dito'y tamatan nga agmalmalam.
Isunsamot ti ko na ni Kapitan. Mabalin tayo ang makichismis, basta unaan tayo alapasan dagiti trabaho tayo ija unag ti balay tapno awan riray. Won, Maray. Husto day ta, anasao ni Kapitan. Sakbay, amapan ka makiin ni istorya. Naskan alapasampay dagiti trabaho iti balay nyo. Kan, dagiti laang nasaya at abanang ti pag-iistorya. Ala, sige! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para itiradyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Luigi Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agawis nga ta ni Maribanang, Maray. Apay ko mga agawis. Anyangay tiyawis na. Saan ka di akasangay na ita? Aya, kasangay ita ni Maribanang. Katwan mat. Sika, inton umay abulan ti kasangay mo. Katsyak, inton next year pa, ti kasangay ko. Huwag nga raw. Kag, aganda nga ta ni Maribanang. Wan siguro tarimwar mo't ita yung sapa, mapan makichinda. Kataging ga ita, saan pa'y asimang pa? Mayat nga rod no aganda, tapno adda pakipanganan. Nang runa pa'y nga rod tawan si dami kinibadungkaw. Urayon ta pa. Uray man maaghandan saan tamot nga imbita daw. Una, ay, agimbita ko. Taumay kami kinibadungkaw. Urayon ta nga agimbita. No agimbita, ay, mangitugutak iti pagbalunan maray. Dagitay dadakkel a pagbalunan, taag take out ta. Nah, di ka laagbaen. Ay sos, kadagito'y apanawon anarigat tibiyag. Madel ti agbain-bain maray. Nasken apapuskulom ti rupam, tapdosan kang agbisain. Na. Katwan mag, no agin kakapoy ka, ayawan na. Awan magimulam apagsayaatan no kasta. Iso asyak, ay, okay lang. Napuskol ti ropak, maray. Na. Alan, kwarog. Intan, tanailugan mo mo't amin ang dita tricycle mo, dagiti karga. Abay, nagado ti ginatgatang mo asidaan anday. Kas lagpas kan kamay. Kasanay ko nga ron ita. Ha? Iso anas kan mailuto adagos dagita, sakbay asumip nga. Ay, happy birthday gayam ita anday. Wen, alan, mapantan, tatulungan nakpay nga agluto. Di kagdanag, ikan ka ititangdan mo nga agluto. Tama kasi ngaak iti panagpasadam. Ay, saan ako natangdanan antay? Ay, abak pa'y ni Violet tadwa kami at tumulong aglutaw. Alang nga rod, inkan, kwaraw. Nakaluto tayo na nabana. Mabalinan nga isagana tilamisaan. Unantay, kasana, agidasar tayaon. Da kami ka ni Violet, agisagana, kwarog. Taing kaalaan tay cake ko. Ijay bakery ni Lovely. Ay, unantay. Apag isunto, inton sumangpet, dagiti na imbita. Unantay. Happy birthday, Maribanang! Ay, thank you, Marituyan. Day, anya ngay day ta nakasupot nga awit mo, Marituyan. Pagbalunan, maray. Amok nga adaw ti saganam. Iso ang karga ato dagito'y pagbalunan. Ha? Di ka kadinagulagat na kasta, maray.
Ato iti regalo. Simple a regalo, nga musapay lang kumata magustuhan. Ay na, agyaman na, marikwanag. Ay, tunggal birthday. At dalat na regalong kanya. Ay, katuan Oh, Marituyang, anya rin taawit mo. Regalo ka din ita para ka ni Maribanag. Saan? Pagbalunan. Na, talaga nga awan pa nagbain mo, Maray. Alakit din, umay kayo. Tas sumangot tayo, itilamisaan. At iti regalo mi kanikwaro, nanabanang. Ay, pasinsyaan yung tirigalo may antay. Adagayam regalo yo kanya. Wan, nana. Dinardaras mi, tinapan nagbungon iti regalo mi ka. Dua day ta regalo. Sagkaysa kami kanikwaro. Ay na, agyaman ako na Happy birthday, nanabanang. Happy birthday, antay. Ay, agyaman kada kayo adwa. Nagadumot din dahi ta in-take out mo to yan. Mano ang pagbalunan dahi ta? 5. Di ka lang bain. Kitkitain na ka, dagiti tattao, hindi karkargaan, dagita pagbalunan. Anya ko mati pagpainaknay. No nagbainak, di awan ko mati kastoy anayawid ko asidhanta. Agdan abastuta ba dong? Nakababain teramid mo. Nagaduka nga mo na yan. Agdan si daan tayo ti manungal daw. Ikabil ko na ito di taref, tatno saan na mabanglays. Nangan ka lang aro din, mangyawid ka pa ilang, Mike. Mangipabain ka. Ay na, nagmayat mo't tanda ito in regalo ni Marikwana. Wallet, nagpintas. Ay na, magusto ak. Ken, dahito regalo ni Kwarog. Batawal nagpintas. Uray ni Violet. Batawal matlaag. Ang nagpintas. Nalabit adagitay lako na daytoy. Ayos lata. Ngamin, nagpipintas. Banag. Yalanak man itida nun tumakin inumak. Ay, di ka pa'y lamapan mo't ijay kusina. Ay, sige. Manlagan. Ni Inteng. Awan pa'y regalo na kanya. Kan pulos adinak kinablaawan iti happy birthday. Aniyan. Nagamala. Awan anyaman na. Ayos laang. Kwarog. Kuyugan na kagumatang iti regalo para kani Kapitana Diwata. Ha? Tayo napintas kan balo a kapitana di tabangir a barangay? Win. Ang kasangay tunbigan. Imawag. Dumar ay tayo kano. Sige hanggang. Ita ka din ang mapantagumatang iti regalaw. Una, tatlo makapili taan na imba. Uy, nagpintas day di a kapitana hanggang. Wan nga raw. Ay na, naragsakak na makikitak na jay a Kapitana Diwata. Mare, gumatang man iti sabon na paginaw. Nalipatak tigim matang idinapanak ijay ilay. Wan, Maray, mabitlaan. Ay, huwag gayam. Ay, sumipngitin. Ang awan pa'y ni Inteng. Adda nga tapay lang ijay barangay hall. Awan ijay, Maray. Da kami ay kanikagawad Marcelina tinaudi itay ijay barangay hall. Ayan nga rod ni Inteng. Ay, inangag ko ti saritaan da kanikwarog itayan daw. Agpakuyog ni Kapitan kanikwarog. Mapanda ijay ilay tagumatang da iti regalaw. Regalo? No kasta, igatangan nak ni Inteng iti regalo. Saan, Maray? Irigalo na kani Kapitana Diwata. Di tabangir ang barangay. Takasangay na inton bigat. Kasta ka day. Nay, madia. Apay ngay akas jay. Tian niya, Maray. Agregalo ni Inteng iti dayta a kapitana. Ta birthday na. Wan, Maray. Naimbita kami ngamin nga opisyalis ti kabildatan a maki-birthday. Kasta gayam.
Adda regalo na iti sabali at tao. Idento ta siyak, pulos nga awan. Ha? Kaya't mo asawan? Di nakarinigalwan, idi kasangay mo? Ay, di naktupay kinablaawan. Madi ah. Rumba nga iso ti number 1 amang kablaaw, kan ka? Kumaa, hanggang saan mait? Kaslaawan anyaman na kenkwa na akasangay ko. Nay, apay nga yakasta. Kaslasan na ka nga ay ayatan no kasta, maray. Nasakit a panunutay mo. Nga awan regalo na kanya. Ngam adda regalo na iti sabali a babae. Ay, happy birthday, Kapitana Diwata. Ho! Aniyan, apintas mo ita. Thank you, Kapitan. Ay, ato iti sagot ko ka. Oh, Agyaman na, Kapitan. ay talaga nakapipintas ka, Kapitana Diwata. Ay, mabalo aklaan. Ay, armad ka ah. Ah? Sika talaga, Kapitan. Narabak ka. Nabuya kong ti video nga insent kanyak ni Marikwanang. Naragsak ni Inteng anak kablaw iti dayja a kapitana. Idento ta siya, di nakpay kinablaawan iti birthday. Inikan na iti regalo. Idento ta siya ket awan. Narabyan ka anak po iti birthday tay napintas a kapitana. Ay, uwid pa na. Kaya, nag-enjoy ka? Pirmi ah. Nabuyak tinaisen kanyak a video, Inteng. Nakaragragsak ka anang kablaaw kan ni Kapitana Diwata. Kat inyawatan pa'y iti regalo. Wina, sa birthday na garon. Eh, kababain mo, no, jaktikan iti regala. Anya nga'y jay in regalom kan kuana. Pulseras. Pulseras. Eh, ala. Eh, nakmaturog. Eh, ditakan. Awagak man ni Kwarog. Tamapanak ijay balay na. Itamot laeng. Antay, nagbalor iti 3,000 di pulsiras ng regalo na kini Kapitana Diwata. Agasem dayta. Nangina a pulseras. Idento ta siya. Awan a pulos in regalo na. Ha? Di nakarinig alwan ni Angkay? Saan? Nangalaan ka nun ni Uncle mo iti inggatang na iti pulseras. Napan nangirwari di bangkaw, Antay. Kinuyog kaw. Anya? Apay adi mo pinaritan? Kanyangay ti amok dita. Basta kinuyog kulatan Kung may isa, nakaragragsak mo tantay. Sabi na ibaya akong Ti awanan bain nga Inteng? Ay, kaslakit din awan asawa na. Nay, mangri ka pakuman, tarabi iuna yan. Awanan kumatang maray, nga madaka mo. Mare, anya ka di tinapaliiw mo kan ni Inteng iti dinarayan yu akasangay ni Kapitana Diwata. Kuwa, naragsak mo't maray. Da kayo ka day tinagsasago? Saan, maray? Isuda ka ni Kapitana Diwata tinagsango anangan, kan nagis-istoryada. Tasyak, dagiti kagawat ijay tinakasarsarita. Kahit naragsak ka din ni Inteng? Ay, uwag, maray. Ingam, natural day taa. Tamid kami mo't ijay kad naragsak. Jack magustuhan da ito, Maray. Pulseras gayam tinregalo na iti dayjay a Kapitana. Agbalor iti 3,000 pesos. Ay, wow. Nagnginamutaan. Angam siyak. Awan apulos in regalo na. Maray. Nagsakit, Maray. Ay, nasakit talaga, Maray. Sagutan na ti sa bali ang babae. Idento ta si kaamis mo nga asawa na kat saan? Ay,
Madia. Isuan na sa isaya at langan ngagsina kami. Ay, day tanti maday. Kasaritam laeng ni Kapitan. Saan anas ka na agtinag iti panagsina? Urno senyulatan ti parikaut maray. Wan badong. Kasta tinapasama. Nay, apay ngay. Kag daychay. Pimanaw ni Maribanang ijay balay da. Kat napan nagabang ijay balay ni Marikwanang. Ha? Apay anas ka na pumanaw. Siyempre, gimurakin ni Kapitan. Oray siya, ano bilang? Talaga gumura. Ay, unay ka kami ni parintingin na ya. Madimot tinaramid na. Una, Kapailan na ti kumatang iti pulsira sa nangina para iti regalaw. Bag kumamot ano batnag, kung saan mo't nga raw. ayos kumalaang dayta. Ngum ti mading araw kat saan apatas. Tapirmay abangkain. Una, bangking nga talaga. Ay, kaasi mag ni Maribanang. Tasaan anapatag kin ni Kapitan. Adalinuto, mabisinak. Awan tagluto tapi manaw ni Antim. Insi nanakon. Kahit naragsak ka, tapi manaw ni Antay, Angkal. Ay, saan Inka kano ayaban ni Kapitana Diwata. Tay sutiag luto iti kanam kunan ni Antay. No kumata mabalin. Saan mo? Angkal, madi nga minti inaramid mau. Inikam iti regalo ni Kapitana Diwata. Ngam di mo pa rinigaluan ni Antay. Iti uray pikil ako mapulsira si di nag-birthday. Ay, kuha. Agasam ngay, 3,000 pesos ti balor di prusilas ngayon regalom kini Kapitana Diwata. Idinto tanian ti banang, kat pulos ka no adi mo pa'y kinablaawan. Iso siyempre, agi mo na niantay. Ay, kuha. Ay, Siguro, kursunadam ngamin ni Kapitana Diwata niya. ha? Iso sinagutam iti nangina pulsiras. Kuha raw. Jay. Kaya iwan niyan ti banang, tapno agsubli ni di balayaw. Aba nang, nagawin ka ni Jay Balay. Awan agluto. Ay, saan kan akayat makita? Na, Siyak ti tagaluto iti kanam. Tagalaba iti kaus mo. Tagaplancha iti kaus mo kan aminan. Hanggang kastoy ti tratong kanyak. ay, kuha. Ay, Ha! Naglaka ka lang nga isukat no kayat ko inteng. Isukat ka iti mapagmahal a lalaki. Daytay amunak nga ipatag. Saan akasken ka akatulong ti tratom kanyak. kuha. Sorry ba nang? Bayang tayo na gumatang iti regalo ka ka. Saanen? Ah, Diyak ka sa pulang ti regalom. Kan nasaktan akon. Iso nga ita. Makaambo ka ni tibiyag mo. Ta makaambo akmatan iti biyag ko. Agsinatan! saan ba na? Basit laabanag, di pangisinaam kanyak. Ha? No basit abanag kan katipanang pasakit mo kanyak. Saan kanyak? Ala, pumanaw ka! Awanin ang Angkal, di na kan subyan niyan ti banang. Salbag kan tumot ngamin. Ha? Ano di mo kumaimbaga ka ni Antim Atriki ti balor ti Porsilas? Di saan kumaanagungan? Nagdamag nga raw. Ala nga gulbudak. Nagkunang amin ka, nga isagutam ni Kapitana Diwata. Idinto ta di mo sagutan ti mismo nga asawam. Madimot ngamin Ay, Impadlaw mula unay nga gusto ka kini Kapitana Diwata. kras ko lang man. Hmm? Sapay mabisbisinak. Awan pa'y naluto yung balay. Kuna ni Antay, saan ka kanwa pakpakanan dito'y balaygaw? Sungagawit ka ng kail. Anya? Hindi pa'y Antim ti kanunungam itan. Imbis asyak nga angkal mo. Wala ang kail. Ala, nagawid ka antang kagluto iti kanam. Wala nga tiraramidan. Saan ka apakanan dito'y balaygaw? Anya kamatin ko araw. Saan ka kanunungan ng kail? Maditi inaramid mau. Ala, nagawid kan.
das mo ita, Kapitan. Napaguram ni Nanabanang. Ala, urayam nga agbaaw tigura na kanka. Kabarang agsubli ka. Ala, sige. Didan, tinagipusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insuratyan iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapana ka, di bang tagto ya? Saan ka lumablabas di tatirsina ni Marijuana, ha? Nay, sa dino ngay nga ro, tipag na. No saan ka lumabas di tatersina niya? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Kanya, kanya ganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Kin mabanog, ginwang kaw. Saan nga ro da mabalain, alumabas ka di tatirsina di kumarik abaak? Kaapay asaan na ya? Gaputakos ko silapan na. Ay di nakmaniramraman. Nood na saan nyo nagkinawatan, nakailatan, tagsarita. Saan ka nga ro alumablabas kunak, no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kit iraman ko aguraan, ha? Kanya. Waraw, sa dino ti paggatgatanan. Iti tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintilako na kanas asidag. Saan ka amapan gumatgatang di tatirsina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tilako na. Naglaingag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka. Ay, permi isungarod ako na, kasaan ka agumatgatang di tatirsina na, ha? Baak lang rudan, nagsungit pa yun. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, asin, Ay, Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang. Papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan di tatersina di kagawad ko anang. Di tatirsina day taasungit abaak, ti mapan mo paggatangan. Wala. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridajay? Ha? Saan? Apay ngay. Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina na, ta saan kami nga kumaray. Nagado di tatirsina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Ay, itay ka pa'y ngay ayaban. At ang rudururaya ka pa sa hiros ko kabalasang. Ay, ikaw man gumatang iti pumada. Diya kung mauray di pa sa hiros ko kabalasang Pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay, ha? Uray talakay ka mutayin. Ay, suruam ki di tilakayan. Ayan nga ruti katang kaw. Piso. Piso lang. Adaya mo't piso pumada. Eh, tirsina ni kagawad ko anang. Eh, mabalin mo at tawaran. Basta bagam tinagan ko. Mabalin na yamot ti kasta. Ramidak mo dita. Tugal mapanak gumatang iti pumada. Eh, tawarak iti salape. Eh, patawaran mo ni kagawad ko anang. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungarod nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang gumata di tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadan sa ngamin. Nabayag na nga kumarit. Agapad na pailaan. Iswa na yun nam dito igatang kaw. Tayo di sa bali at tersina ti paggatangak. Pagalaak nga'y kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbatin ni Ante makwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Piso lang ti kwartak kagawad. Mabalinak lata ka di agumatang iti pumada.
Ay, mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iji barangay hun. Ay katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad kalaag. Ay, nadlaw mo gaya. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik atuyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Titersinak? Ay, puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Nadapay damag ko akasarsarita na amin at tao. Tapno saan dan nga umay gumatang dito Tersinak. Ay, ure kasarita na kagawan. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabiit laang ta mga laak. Ay, may salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Oh, natoy. Oh, 5 day ta. Nagadumatan. Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik atuyang asaan agumatang dito Tersinak kapitan. Ay, saan to ang mapasamak day ta? Nayon ako diti may sa day ta pumadam. Ay, adan adinak maawis ni Marituyang. Ay, umayak lang ta gumatang ditoy. Nay, abaya, yung tataba daw. Nagadayo matan ti pagnamamapan di tabangkag mau. Ay, huwag nga raw. Nabandog kami ni Tinwangkaw. Nagasidaga pag na ni Jay sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamatamag na ijay. Wine, di na kanilot-lotwan. Lumagnadita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay kanu itimplahan iti kapika. Ay, dakala talaga figura ni Nana Tuyang kinikagawad ko anang Surutag latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay, gato na. Narigat mait, no saan na ka nga ilutwan ni Nana Tuyang iti kanam. Agri rin, dahil tinuang ka. Napanugay. Apay, kapitan. Awan pa'y ni Maribanang. Eh, bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Di kagawad ko nang ngay. Anya mo day siya Kumarik. Nakaimimaw. Eh, saan ba't Umot-utang aklaan. Tinak pa'y pinautangan. Eh, kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa'y numaminsan. Sika tasika nga rod ti kapitan. Eh, kat padasam nga umutang mananda. Itapay ta nagsulo akaw. Ay saan nun, kapitan? Nuna minsan a pinabainan na. Jakun ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at ada kaapan na. Ay na, urayom kapitan, nga agsinungbat kan agpinungot kamay iti dayjay akagawad mo. Madi dakas deta. Kababain. Ikan tayo kiti ay iti pagnakman na. Saan tayo na mapan gumatgatang igetersena na. Ay, isa pa ado ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka. Siyempre. Apay nga raw dadinak pinautangan. Mas daawak man. Iso lang nga yata datersena na. Ha? Nagado dita. Anyamatan, Chip. Nagningi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasam nga iti asinagat-gatangak iti 5 pisos iti Teresina ni kagawad ko anang. Ila ako da iti 10 pisos. Nagnina nga yain. Isungarod amas kayat kulat at gumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Uray di sabali at Teresina. Nagnina matilod da. Kapay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin agumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Ingaw. Kapay nga minasurutan ta. Isulaang matid da problema na kinikagawad ko anang. Saan ka pa dito balayo, paray? Apay, nagnaamon pa rin. So kami kaya ni Tuyang ka. Ay, amukod. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, paray. Una, apay ada agtalina na sikreto kanya. Why, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga amin na mapaspasamak dito barangay mau. Matulungan lang nga ta, paray. Karamidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam kumaida, paray. Ay, wala na. Ay, mayat din na panunod mo Nagriga mga minuad tayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, paray.
Kagawad ko anang. Ituya kong tersina magumatang, tanalaklaka tilako. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatag dita sa bali at tersina. Duble, iti ganan siya da. Di mat nga min nanatuyang. Ay na, saan nyo nga min apat-pat yan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo a tersina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga amaday. Jakon imanugot iti dayta akayat na amapasama. Kaya't nansamat nga isun ti aglakaw. Ay, jakman amo iti day ako maray. Isumat lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin Ay. Sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istorya namin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka tayong kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabanog ti kastaw. Ayunay ka bitin tuya. Kagapok pailangan ni Jay Bangkak, ibabaw nak manay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si Kamay. Nabanugak nga rudan nga nagtrabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaw. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Ano na ito itidid mo? 5 piso na ita. Like, 15. Kanya kumakit, magatang na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita, ang kakidain. Ay, asino ngay nga tati agpatawar iti lako da bagas. Waraw, agdaan mo agpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata tabadaw. Adda nga tamagatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayaw, awanay, kasano da ito yung ay? Ang padasom ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakin ka, agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15 abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kano'y bagbagada, mabaling ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaran. Siya, san kiday. naibaga na dahi takan ka. Why, iswadi mo kunain, maray, nga da pang paboritaw. Tsak kaya't nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti dahi ta kwarta makin 15 pesos. Basta, timayat, maray. Ngam ni tuyang mau, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila'y bagbaganan kadagiti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumaray. Tanda talaga maday, nga ugali na, numaminsan. Alangan ba't nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw? Madia. Kita malay. Tanda talaga maday, nga ugali na, dahi ta kumaray. Mala, tabagbaga, maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam ngay, linakwan na iti 15 pesos sa bagas. Di ka lang babain. Awat pa itipuunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak ang mo, tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apapaan ni Kagawad. Tanday, nagsingpay. Why, bagaktuking kwa na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Gatangag iti piso eh. Kung malay ayaw mo dahi tapiso, paray. Maday, kayak ni Kagawad. Ay, di ka lang mabayin mo, paray. Ita, Mike. Linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwarta. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kitawang mo timayat nga agila ko iti 15 pesos sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina Ay, mabay na. Nagringan mo dahi tang ipaparamid mo kanya akong ngay. Si kalaang ba't gumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayam may.
Gayim kita, neta nagimot at tao. Nagalas ti ugali na. Ay, sikati na alas tugali na, tuya. Sikati rumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao, dito'y kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapu iti na alas nga ugali. Na, apay nga aramidam day ka kanya. Di ka asi akaw no awanan ti gayim ka. Ay, talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na ka. Ay, katuwan na. Amin ko na nga